Hello, Ashok Gupta pen itu 2017 and kana December ani agreement do isi na PPP model hotel and resort Kanch Hotel Resort PPP model so puta itu agreement do kalau so agreement nating pen perlu te alang ya siklion tin itu pan tangkara na pinangi na pen hisap na pinangi office kami 2018 January pen 2022 an asong bong ta thangna de pen sekai sida long de lo so join ni pen amasi isi board meeting do lo itu corporation board meeting do da beleg adima department pen da member do kalau so board meeting ho chingwa chingsai lo there juning ki nam tang kan phong bong le tangka paisa bhara nang PPP hisap nang PPP lo pulote nongke wangi kan poge nang pi mana lamasi thang garanti ho dalo lamasi board room thalo ade tu so agreement bang ke review dia nang lapen cancel dan review bang lalo kecing hut pen arang li Ashok Gupta bang la hisap kita lapen aku cek keluar don pina hisap nang PP dor pasal nang PP do ni amati cek keluar don long troket 50,000 fix that lo 2018 January pen long an laso data fee 2023 January 12 ani cancel son notice alang lipan Ashok Gupta fan pilo laso pide pen api aso me high court long dam dilo high court pen nam de na be stay order pan lo amasi tumta thedan bom pen amasi lanon 2024 22 April ani high court se judgment interim judgment pilo konsala judgment bang ala pulo to agreement ate pen plot number 15 atum ke kipu alam atum ke tok alam atum cancellation alam lake corporation right dolo lati laso por justified lo high court unta justified etla justified ada api high court pan high court la pituma cancellation unta pan justified pide pe api high court honda toklo de la pan plungi pulote eviction di pulote aron peng pensi bemnangi palam nangle lo sila aron teng pen bemnangi pulo la aron teng rilo long lo Assam public premises illegals of unauthorized occupant 1971 ala so section pen non dambom lo angela bangke non DC hato se lo DC ahin benta laphan so cause notice ta pielo niket albong so cause reply pinang po tamia so cause reply bang itu ke lang thai lo thei la so agreement ke hu 22 aning kan si cancel der pen high court ta justified kuri lo bang lapang bang pen direction nang po asi itu bang ta mathalo ge bang lo ke ba lo course of action lo hin pen aron hin pen bang la checklen po nitum na hin pen ta jumda checklen son bat dengu nang po na po bang ke na pora ke nona po nang ke lo nona hud ba tu ordinance nang po asi laphan ladak pen damdetik daso hemalong veket kuri retik ke itu bang ta da dhona bang do bompo itu bang ke staff officer doji staff doji anisi bang pho anisi bang ke mantuni pen ke bang ko doji asom si dat dhona do bompo latum lasom dak pen nam betik ke tum ta da do the la so ahe marit longli thelang sob corporation mate sob government se government alongli government na thelang noni tum ka chelong thu nangi ke chelong nangi arai do ka chang nangi arai do aso putha etum non ke la dhona stame pini tum en ponang ko lo pen do ponang ko Ashok Gupta la penang tumang bong skot kacepatik tangka ko an pen mane acik lo long pen an asila 2017 December lang la so ta agreement of MOU ada ka ting bang ke 65% bang ke hala Ashok Gupta lo 35% bang ke tum corporation lo thi tum da corporation tum da bang thang na corporation de la hem read kin sam tum le hem read ko pin sam ada modification justification pin da hale bang ke la tum line mung nang do pin la tum rong pin bhala tum tapi to min building an tum lo long le ni tum lo so pensi hala so pen itu men 35% on 35% nang pinangi nang pi pulote to man kisakita banang ko aisa ba be pulote 35 ne 40 ne 50 ne tum chin ne ba 10 ne chin ne tapi tu mangke hopen ho thang bom lo ya hopen ho poisa na pitu hopen ho isakira na pitu
bibida lo lasi laso agreement abangke 2022 16 December ni board along review delo lapen review delo so review along bangke movement boson si 60,000 per month fixed as minimum rent 60,000 per month fixed delo laso laso pen lo pulote 18 pen no si hisabam lo pulo no pan ke la 80-90 lakh an lepo